Halo. Tepet perlok kan ni kapor. Saya sisian dengan pen EP kan ni kawai ka video kaba. Saya kaba ngampat juk kam siam ha kecik im jonga. Ngala rong ba kat ni kum uni ujat uni udai ubitor uni apa. Seni udon ketien. Seni udon ketien pe kumto. Nang tanah seni udon. Oh, Itu pi itu. Temata ngan zoom kum kham hajan. Waktu itu ini kerteng juk utuh pe kumtai. Ketika kerteng te try lara pi ala tip bat pi ye uni bilor pinsa komen haki komen udah bilor yu bas tap yu uni caj tor dan kalian cunga hi ngampat ju ya kini ki caj bilor kan dan ki bilor meswa ki balong clear ikum tu uni apa dah don clear nasania bat sania Pek bahagi long kum to. Tikila ju in em yu ni jat bilor tengah tip. Nak kalian tengah tengah pat ju i ngasui i mentah ni ngadon hakai senong. Tikwi. Te uspun i ni wi pralok. Yu ni bilor tekum tang sering dio tikwi udai penban penjamar ubadon kam jaga ta tengah tip. Tela dei ubadon kam ro lane fikwa ban pek ban yu i hidaki khmat jong phi. Sa persang barwan pek ngan sa pen EV ni bilor pek bahagi long tu sini sendien sini sikmat ulong kum tu ten sini don tliu tei na situl don tliu tu pek ke tangkap ta hublai sibuan